boleh pi sa si sit pat sa kene ka thup jingi kai chunga singa ai ngu i play try kan rat bang ayo bang kene kalat pangala ban hikai i pi pada kene kenti jo ka jingi kai chunga ngan hikai saphang ki kene ka bangi khot ka quadratic equations ti ha kene ka quadratic equations ka bangan sa hikai i pi dan sa batai thik pathik ban ngan sa pande ki exercise ki badan ha pokot kene ka dei ka lesson number 1. What is a quadratic polynomial? If fx is a quadratic polynomial, जो उन्हें ax square plus bx plus c is equal to 0. उन्हें a but b किधे की coefficient a उधे coefficient जो x square, हने a is equal to the coefficient of x square. उन्हें b but उधे coefficient of x. Kamu itu kan coefficient mod number badan akhmat ngan IP kawai ka nuksahannya so ngitan x square plus let's say 7x plus 10 is equal to 0 tekane baro kadeka quadratic polynomial fine nang quadratic equation sorry nang taladang ngadon 3x square minus 4x plus 12 is equal to 0 te une u3 ude coefficient jo x square kamot a is equal to 3 b is equal to minus 4 ne bale minus 4 nomor ka standard equation kadai da une u kadai da u plus b nu plus but nu plus te yak kum kini ki jet equation kane ka standard form kon long ax square plus teman une minus b undan apa but une plus c undan sabar so p hane a is equal to hane pin a is equal to 3 b is equal to minus 4 thadaw rio 3x square minus 4x plus 12 equal 0 na next kam p la so thu batto dengan pendam shwa ya kane mata bat ngan sapanle ya kini ki exercise tementa dakan mau ba ka standard form it is represented by ax square plus bx plus c lada kanu ke equation kaya hab bat kane t ni khot ya ka quadratic equation no a should not be equal to 0 now tangin ya le kane ka ni le shwa kane ka exercise number 1 kane ka exercise 4a kajikali kalong check whether the following are quadratic equations or not te bantip ya kane kadon ka kidon ki trick mo pet ux pet nang ux unde ux unumla bandan apa square root unumla bandan apa square root and ka power jong x power jong x kadibet banlong x square kamla ra banlong x cube kane kalong ka ba bakla to yang ini persamanta banyak pet katu kane kini ki jingkali teka jingkali banengkong kadai ka jingkali banengkong kadai x square plus 5x minus 3 lada kane kadai quadratic equation or not lada ngi penyedung jor ya kane but ya kane ka equation a x square plus bx plus c ngilap bau a hane is equal to 1 b is equal to 5 c is equal to minus 3 kaya habat kane ka equation kamot this is a quadratic equation tementa ngin pet ya kane kabar kadai kabar hade kadai okay number 2 wan thok hai kadai root 3 x square minus 5x plus 1 by 3 is equal to 0 hangne ru pet ngan thok mai kane e hangne dekat e hangne udai root 3 b hangne udai minus 5 c hangne kadai 1 by 3 p une hakane ka standard equation a b c ula banlong uno number what ula banlong fraction root te hangne udah x square kamot ngisdang ngiyo ya kane ka standard form ax square plus bx plus c kamot this is also a quadratic equation now kane ka number 3 yang ini pet ya kane ka question number 3 ka ong kumno question number 3 ka ong kumne to check whether this is a quadratic polynomial or not so ka ngin le yo hangne ngin tho solution ku yikti halor ngin tho solution te hade ka de
3x squared minus 5x plus 7 is equal to x squared minus 5x plus 1. Now ko ja ayo une u 3x squared une hane uday u x squared tingla ban ra asne kan long minus x squared minus 5x dara une sne la long plus 5x plus 7 ya une u 1 ngira no sne la long minus 1 is equal to 0. The 3x squared minus x squared ngilami 2x squared minus 5x plus 5x klami 0 plus 7 minus 1 kani kadai 6 is equal to 0. Te can pet lada kani kadai ka quadratic equation or not kani kadai ka jingkri ka number 5 na po ka kot te ya kani ka number 5 kani ru kadai ka quadratic equation pet boleh a is equal to 2 hang ne ubi uja den ngai ubi u ja to ubi ngila ban tho 0 dadian usi hang ne udai u6 ya kan ke equation ngan tho ax square plus bx plus c is equal to 0 kan batai bia pe kat kum kan ne condition tang u a should not be equal to 0 ubi ula ban long 0 does not matter. So hang ne ubi ulong 0, so this is still a quadratic equation. Ngangets kem pila songtho. Taman tangan le se kato number 4. Number 4 kadai x minus 1 by x is equal to x square. Number 4 kadai x minus 1 by x is equal to x square. Ya kan ya? Solution oh le no ne. Dah hading ya LCM x ne do x into x kami x square minus 1 is equal to x square nang ta x square minus 1 ya unu x pada ne ngira na sane ta x square kani kalau x square into x the x square into x come on mida it implies that x square minus 1 is equal to x cube te hang ne ngin tho ko ne x cube ra do de minus x square ta la minus x square la minus x square plus 1 is equal to 0. Kani pat kala pen kenpi ya ka an namar ka an kadai ax square plus bx plus c is should be equal to 0. Tambahan ni ngilap wa unu x pat uday u cube te namar kata this is not a quadratic equation. Nga gets kenpi la so to te mentangan le so ekane ka jingkli ka baar ban le ekane ka jingkli ka baar pan ngan pendam swa ya kane baro kana bangan yo ya kane ka jaka bangan le te nang ta ya kene saporu kumju man pendam sampai imupi ya kini ki videos nganget pensa sotu hi tenang ta ya kene kajing kali baar ya kene kajing kali baar ko ngayo in each of the following question check whether the given solutions are the given values are solutions of the equation or not te ngin le ko noy kene ya kene ngin le ko ne number 1 kila lupa ka value jong x te ngan le ni number 1 x square plus x plus 2 is equal to 0 ngan pet lara kane ka left hand side is equal to 0 or not, so pet at x is equal to 0 but 1 te menta solution no ngin sim shwa when x is equal to 0 ngin pet, so nito ayo f of x should be equal to 0 te hane kade x square plus x plus 2 equal 0 dengan le kono ya kane ya hakajaka jong no x ngan bodo ngan bodo tu 0, so kalong 0 square plus 0 plus 2 equal 0 tingyo ayo hane ka left hand side midang ban sa r hane pakadan 0 tekam nong equal ra ka left hand side maka right hand side, therefore it is not a solution. Kajing kali kalau find whether their given values are solutions or not. It is not a solution. Menta ngin le so when x, therefore menta it is not a solution. Te menta so ne number 2 when x is equal to la ka no ne ka value ka when x is equal to 1. So when x is equal to 1 antho yang fx is equal to 0 hane ka equation kadai x square plus x plus 2 is equal to 0 to aja ka jong x ngan bu 1
kalau 1 square plus 1 plus 2 is equal to 0. Te hanging yo 1 square kadai 1 plus 1 kalong 2 plus 2 kami 4. Tengi yo left hand side is not equal to right hand side. Kanero when x equal to 1 it is not a solution. Nganget plus 2 lebih kune ya kitu kiwi ru lada playo. Teman-teman le so ekaneka jingkeli kepalai dengan pendam so ekaneka kendiat sasu pi biang pi sedien open lap biang iki jingikai. Te nang ta man le so ekane ka jingkeli kepalai dengan pendam so ekane baru kena menginjam jaga balik ekane kepalai. Te nang ta ngan ra ekane hangne dada jayu da ekane kam halor khnang ba enyo balik ekane kajik kali hane kalong determine the value of k for which the given value is the solution of the equation. Kamot kane ka equation keladon lupa ka solution kamot x is equal to 2 to nyele ekane ka number 1 nyele ekane ka number 1 pet ngat sembiang ekane ka jingkali kalong determine the value of k for which the given values are solution. Tapi kene ka number 1 mata ngale kene ka number 1 kx minus 3x plus 2 is equal to 0 at x is equal to 2. Pendam sono keturu so nang ta so solution baik anto ang solution. Tekane ke solution baik kx minus 3x plus 2 is equal to 0. Now when x is equal to 2 kamot k hajaka jum x ngin bu 2 minus 3 to 2 plus 2 equal 0. Now k into 2 kamot 2k kane 3 into 2 kamot 6 plus 2 is equal to 0. Te hanggang layo 2k minus 6 plus 2 layo minus 4 is equal to 0. Then kane ngira no siya to 2k no minus 4 direction along positive 4 and k is equal to 4 divided by 2. It implies that k is equal to 2. Therefore ka value yung k hanggang kaday 2 kamot hakane ka equation ladang ibu hakane ka equation ladang ibu ka value yung k as 2 tamot 2 into x hane di 2 is 4 de 3 to 2 log 6 de ka 4 plus 2 log 6 6 minus 3 to 2 log 6 kami 0 ngan it's kam pila so to ka ba ka day 3x square plus kx tangan le hane number 2 3x square plus kx plus 5 is equal to 0. Hane ki I x is equal to minus 5 by 2. So solution. Fine. Solution hane kadai. So 3 hajaka jong x ngan bu no minus 5 by 2 plus k minus 5 by 2 plus 5 is equal to 0. The 3 into minus 5 kalong minus 15 divided by 2 plus into minus klabi minus 5k upon 2 plus 5 is equal to 0. Hanggang ke LCM kan long 2 kan be minus 15 minus 5k plus 10 is equal to 0. 2 ngan ra no siya 2 into 0 kami 0 sengiyo minus 15 okay abswa ngila pan le andi rukum ne minus 15 plus 10 kani kami minus 5 minus 5k is equal to 0 to hayo ne p bakla shivita sorry unde minus 5k is equal to 0 nomor 0 into 2 kami 0 tenang ne ada minus 5k is equal to minus 5 darah do sini along 5 so hane katong k is equal to 5 divided by minus 5 definitive kanela bana cancel kani k is equal to minus 1 ngang it's kami pila so thu ekni but so kadak jonga kam da itu nak ne nomor ba ngadang penon kam
kasin beningkong ya une jet kulom di wanu soi le sia ki pon wan kadang la ban tan ba syu ya kadang kubli sibun